Odi lobby brada nanga sa. A Deywortu ti de Frida 29 di inamu mefu a jari tudo sun 26, kamoto na Jeremia e de marketing a pis di marki 23. Ke Masra, mi verstang tak no wangli bismaka seti fa alibi fu en o waka. A pis pe mulher kamoto na ini, kamoto na Lucas e de marki 12, pis di marketing na nigi komit tutenti. A gudu mantachi, motai misrefi tachi, ai, mi kibri nofo gudu fufuru jari. No mi karosto. Monyang dringi emprisiri. Magado taigen tachi, you low man. Ti de netis ref miol tek alibi you. Ta suma okis ala den sani sa you be kibri pot na inde maxing. Teso fala den Deywortu, me misu wambundi na bobo. God bless you.